Kia ora koutou e te whānau, he karakia tēnei ki te atua. E tō mātou matua i te rangi, kia whakatapua tō ingoa, kia tae mai tō rangatiratanga, kia whakaritia tō hiahia ki runga i te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. Hō mai kia mātou ānai nei, he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e murua i ngā hara o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua mātou e tuku kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino, nō hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, āmene. O tihei mauri ora, ngā mihi nui ki a koe e te whaia ko Wikitoria me tō karakia ki te atua. Okay, whānau, it's our turn now. It's a little bit quick, but let's give it a go together. Let's try it out. Anei, he mihi ki te atua, rangi nui, papa tua nuku, kia rite, karakia mai. E tō mātou matua i te rangi, kōrero mai. Apai, kia whakatapua tō ingoa, kōrero mai. Kia tai mai tō rangatiratanga. Kia whakaritia tō hiahia ki runga i te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. O mai kia mātou anai, he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e muru i ngā hara o te hunga e harana kia mātou. Kaua mātou e tuku kia whakawaia. Engari, whakaorangi a mātou i te kino. Apai. Nō hoki, te rangatiratanga te kaha me te kororia. Mo ake, āmene. Kia rite, here we go whānau, anō, karakia mai. E tō mātou matua i te rangi. Kia whakatapua tō ingoa, mai. Kia tai mai tō rangatiratanga. Kia whakaritia tō hiahia ki runga i te whenua, kia pērā no ki tō te rangi. O mai kia mātou anai, he taro mō mātou mō tēnei rā. Muru o mātou hara me mātou e muru i ngā hora, te hunga e harana kia mātou. Kaua mātou e tuku kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino. Nō hoki, te rangatiratanga te kaha me te kororia. Mo ake, āmene. Ka mau te wehi e te whānau. I know it was a little bit quick, but have some fun. Learn the karakia, different type of karakia, Māori karakia, karaitiana. It's all going to help us with our reo, and our personal pronouns, and our pronunciation. Tihei wā mauri ora.